May po repel nih mau ngingap pun sasawa yun. Alam ini yung motor kung yun. Stop. Ano na yung Ciba ko mlata na kung may po kaminyo. sa repel. Wala nung sa repel. Si alam na yung ada motor kung biyan na. Ano yung? Wala nung bisa piyo sa pitana piyo yo. Wala ka ngeliling ka mampok na ay nasapna na ba ngeliling. Na ano ko pagam digaw ko MC na niya. Nyay kung diyo ko pakai jajaling cacing nguas ko ngku. Giyan magsuan. Ho amat mele ko na chingwa kamla uku na no nakalya ko to sapi gede di rama sa kamla uku ko niya ko na tanya ko tanunyo ko cako maham. Cingwas ko kadi cingwas ka di ko. Puce ko MC. Oh doan ba ko bara iya. Sado saduan. Wah, jaru ko da pangu ko. Uku da pangu ko da chingwa nakalya ko cede senyum na kana ulabang to sa gerbang. Ha? Garau ko sa memilih ko ni kuwa ba milih cak ko lara ko gawi-gawi cak mami ko sa si. Nggak tayo na jo no nano dah. Sudah lo melita ka tanah tuan. Hoy, makan sa boga iya atensi ka anu baidel mo atensi boga lo nyanyi. Doam lang ko nyanyi dah. Kamu ko nyawer da tau gian no. Kemem dio ko. Oh tayo na ko yo lo sawer yo. Ah, wa gentay ke kemem dio. So sawer. Cak ko nyawer. Kayi ngatun lo sawer mah kayu ana da. Cak kulo kali aku potongan. Kami tu ca nyawer cingwas yo baiduk nu ah. Coy, cak kulo. Amo si paso nyanyi karo aku si potongan nu ya cak ayo ya. Cak kami aku sa kayu. Amo ko kayo nyong kita ko sa nyawer keme kali aku postingan nu yo main nu. Ah, uje nama kerja nu mai ku. Nga umay libu abyo ada umay na sana sebelah ko ada umay tanyo bunga ada umay topoh ada umay ijenia ka ada umay masuk na pesta ko cakot kuli ke keme sawer ga didi lo nyanyi lihat dia tuh nyanyi be debat be cala debat ada ko duai plau tu lo kulo malah kalian dia ko biji mau kami nyuga nu bai ko bai Lah, wa bitara mau undangan mah posting tapi ala undangan nah. Sudah bebek undangan ke bakto to lah. Menyak nu ku ala semula umai ku nak nyo nak do bian yo sawak liba ge ndak tun yo. Patu udah umai nu kerja nu model ku. memang kok kayo memang tapi kisi patu kok kayo kisi kok temu Oi, lo konaman buat tu ijai kayu wa. Kisi ama kisi ku leigu anak pesta lu kelak tundau cah jer kuai tambah dau. lo tai ku saro tun do ca daga gneu mah. Bisa si kisi gen bai lon luit tun. Ami tu kayu yo si kisi berhitung na pade perhitungan. Sudah bawa kau ama kau tema pesta ne pesta sudah bako boga lo nyanyi. Amo kau nyanyi no luar riga baju me ame be me zet cak mage pau nyanyi cak no musik na lang. Be kan banting dede ban. Cak ko na akhirnya ada pila didi lah. Do pira apa ada kenam no lu nya ha. Abang banting dede bang. Aku pada keluar sawer rami punya nyi sawer. So aku pernah sawer rumah bae dah ngeko. Sige jongko cagian. Tama uku aku pernah kom liku sawer mah bae ngeko dah. Dah kulo kay me perlu igara sawer. Cak pernah ku ara sawer amo tuh meliku mo. Tapi lo keliak kulo ko. Kayak aku postingan nu, jagangan nu lakau, coba lakau, beng dia masa ini, masa itu, pahna masa tak ketak kemen dia, ribau, so aku tak keluar. Aku memang caku oas MC pul dalam potongan nu caku oas MC ca beraturan no miling bebuah lulu cada kenoro cada aturan cada nama resmi cada melucu caku oas dia. Bayar ku tuan rumah sa si ko bayar mbok ko tuan rumah mlan ku asih sa 9 sembuk ko. Amak sa si bayarannya be, kala nyanyi. Ama sebab keme sudah si bayar, ubak lo keme, tanggung jawab keme. Model nu nyanyi. Hei, badak. Ayo, abe kome nyanyi. Bunda korla. Mana bunda, mana bunda, mana bunda. Saya ada kenam nu. Udah viral dari dia bak kenam. Nyanyiin coba aku MC Bitwai model tu cada sesadar. Model nu pada kocak tuai ulo. Ini kocak tuai lo kocak tuai. Sadar awak Bitwai bu biputi ak semyong. Ba brakot muen ba. Brakot muen semyong. Awak Bitwai bu biputi ak brakot muen ada kiblot. Sadar. Sudah bako bapak ada ira gatun. Gak nu kenawa. Ada ko pernah moy do mi poko agamo nu ya. Agamo jano ko catana menggen ko yo. Madep jano catana menggen ko sembah ara butau, tak ko sembah ara duku cakona menggen. Ko ta sembah ara bini ya tak menggen ko alaminya sembah pembakak yo kalau. Sembah ku kutu. Jalo namu radio cak ku ngalau dah. Rupona MC rupona gi atui kama rupo bikama srai bae rupona. Jungwa bikama kulo cada do. Gula kulo tun lo kulo ara do. Semimo de model Bakit ko ada. Dia tahu gian. Keme ba? Sinamon tuan umay pada lo sembut de menamon. Amon sa semaki keme sewaan ya be. Amon makin biasa be. Ngotot ancamnya na. Keme be caw dinamnya. Keme sudah tu bayar. Bara potongan nu ya.
Kami ya sih kami mau undangan yang penting tampilan nyanyi dia kata nama tak nonoat tak minua tak miluat tak dek tak mimak tak jano ke bae dia yang penting tampil dia rupanya casawer pilu rupanya ayo ba tu akan dia itu ke MC foto dai nak ko ya lo mau undangan ke lo nyanyi kok tu dewe mau kok karaoke ku karaoke nyanyi ke bapual di oje mana pesta oh bae jaga urusan dengan ko ada aku ada posting na no ada masalah na cakap urusan usah si dia na umay no jobe joba panen dia umay no nak lipu bae ade tapi cakap tak klik kami sawer dia ada masalah na mo ko cakap cacin dua kami bae na dia ada masalah na Puja ko awak kami MC potongan ba? Bekilan ko sa kami aku ko bada. Tak singwa. Dah kula amo ka sabda sambut. Selamat datang Bapak Rahyo wa Ramadan. Cak kami temlalau. Lo kami sambut lo sambut cak kami temlalau sambut genung. Oh lah sambut lo ngonyen. Ina. Kena aku dah kok yo. Kami dah MC lo mada ro tanpa tamu pejabat tanpa tamu jano. Kita kami mada. Selamat datang para tamu undangan. Paina kutu, saya perlu dia genu bae dah. Iko catem dia genu cingwa dah. Aja sendiri gen ku dah. Dah dia bupati dia kami bupati. Selamat datang Bapak Bupati. Ke? Masa ko dia anggota dewan. BP status dah. Kami yo status kami ini sawah saya, ini kebun saya, ini di Tapus, di mana saja. Dia pe status ada nama GP status na jangan GPAO na. Mada arat tu na yo. Doan di MC catung doan. Kalau aku kota Facebook ada. Tahu hati dua. Facebook pe ada dia. Apa yang Anda pikirkan? Pikiranku dia. Peku. Aku pe jana. Kai kada. Abang, siksa dedek bang. Siksa ni wan. Mbak mamlak tanah aku ala kat dia. Mujau ku semula umai ku tega dah komunitas kat tanah aku. Ala kat tanah ini tentung tebo. Ala kat do tebing tebo ala komunitas. Ala tanah no. Inot ko matu sudah ya semua buat kat tanah no bakal buat tanah wakaf. Na tanah batu. Ada lihat tanah no kalau mau batu ban tanah wakaf. Ala ko maipu lo kalau anak brai. Tele tanah wakaf. Oh mau. Oi. Ala mau bang. Oh mau bang. Oh cuma kepau. Silo nyanyi, pedua melang. Bisa tersambut. Kau ya pada. Sambut cak kami lo sawer we. Amo sibuk kami mau tapi kan sesuai postingan. Yo poi. Sawah libra. Kopi daw. Tapi pak pesta cak keluwe ke di MC. Terus dah. Dah kulo lagi. Amo si sapi lah sambut. Selamat datang Bapak Wahyu Ramadan cak kami temlalau dah. Sisi sungguh kini. Iko tapi bilang. Selamat datang para tamu undangan sekalian. Akan mengucapkan selamat datang dan silakan makan. Cukup semua kutubi masuk ini. Lepo atau yo makro pa ye. Apa mau kuat? Lepo. Kami gilingan. Corona. Ku ya temaku dia ya. Bisa nadir tanan ko bangsa ko mo. Bito mau ku dia. Cem-cem mana aku. Nama ko imse tempi lo ku je na yana. Asa kayo na yan. Pada dah. Wah jauh jatuh lagi apa na. Wah juga itu sama gen. Gua modal kulo ku na MC. Itu bayi na pacu. Kenapa kayo kay umay kayo sano ku tu na. Kamu aku, bakal aku. Batuk. Asa mewah na bajau kan na papa na go bajau ku munyo. Hoi no. Dia balaang, untuk balaang, nyolaang. Kena kemu biwak, baik-baik tak mencabut dia cukup membut sawah. Ya kaya juga balaang. Dia muda dia semua panu dia manusia. Kalau nama dia, kau jemlangan si dewa. Yo. Pula meribau. Pula meribau. Yo 25.000. Yo gratis ya. Yo beli pubi. Pas tahu sini ka aku mati guys. Ija jatuh na paling habis sekoro lu mana? Lemo puluhan 8.000. Lah sakornya mau juta. Kubo oi. Kuliah asli itu 1 miliar saya dan. Nah, ada kuliah asli kan? Ada asli no. Coba asli, coba kuliah dulu. Yo, amo si babok kan kepala. Kuliah manusia ini nenek sakona. Oh, si ba memang kalau salah sangka. Dia masain aku maki bajar rapi dia sok masain aku bijale modal juta dia. Padahal cuman mau pula 8.000. Bawahku sebelum baja laang sekolah ini kuat kemudian emergennya tapi caga gitu baja obal tiba cukup 25.000 gitu dulu. Mai pun kata juga. Aku kudu walau sampai pesta. Iya kamu sangko gua temak aku dah mak pito. Panos. Aku kudu temang sih. Temang. Kena ada na. Semua pada sila nyanyi kau kucam juga lalam.
Jadi aku mana sudah sawer dan ada pesta. Cawa, boro kabeh isi. Oh, sekian cuma pesta dan sawer kan. Ami ada yang saya bah, kalau sawer yang saya kenapa kau pesta asik pula aku. Kenapa nak kumpul kepada ada? Oh, patut saya sial miliak tanah siap isi ngopo bae. Ah, itu makan. Iya ya bae. Pala kadi. Oh. Kemana? Ada kok kadi. Kau kala dia. Wadi. Basta ko na kadi na, kadi pa matukol ko man. Aw, ada kibla ko, ada kibla.